محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أشرق البدر علينا واختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا وقنا وجه السرور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسر وغالي أنت مصباح الصدور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي يا محمد يا عروس الخافقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم طلع البدر علينا من ثنية الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع أنت غوثنا جميعا يا مجمل الطباع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه
الحوض
خير رسل ربي من به أبصرت دربي يا شفيعي يا رسول الله أيها المختار فينا زادنا الحب حنينا جئتنا بالخير دينا يا ختام المرسلين يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك
Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, ya Rasulullah, ya Habibullah, ya Rasulullah, ya Habibullah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Muhammad qala ya Rabbi su'ali ummati ba'di, Muhammad qala ya Rabbi su'ali ummati ba'di, wa sammi minal dhanbi wa ghafar udhulullah, wa sammi minal dhanbi wa ghafar udhulullah, ya Rasulullah. Kalian sedang jamuan makan di majlis dan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam peringkat Farhan. Dah habis makan dah. Habis ya. Terbaik hari ni ya. Ramai. Rasulullah dalam siramu tulusnya cinta demi umatmu, berkorban jiwa sehingga ujung kau diutus atas nama kebenaran dengan fasih dan beri penjelasan. Sabar dalam apa jua keadaan, tak goyah meranjau tekanan, walau diri bisa menakluki tatan. Cik, aku nampak ah. Tetap rendah hati kamu sederhana, segalanya lillahi ta'ala. Nampak ah. Azimah yang dengan hikmahmu terpanjang syiar agama mengubah gelap menjadi terang, menghapus jahiliyah. Engkau tinggalkan semangat juang tertinggi, membina satu akidah, membangun iman, tahun di lapangan mujahadah. Sahih hadis dan Al-Quran menjadi sumber cahaya kedoman, hanya itu yang kau wariskan, akan selamat di dunia akhirat. Jadi saya nak makan makan Junjungan di dalam Sunda yang utama menyambutkan Jadi tulusnya cinta demi umatmu, berkorban jiwa sehingga ujung nyawa. Rasulullah
Ini saya ambil kesempatan jadi
nama diberi Nabi Muhammad, Nabi pilihan, Nabi Muhammad, Nabi akhir zaman. Tuhan utuskan untuk manusia, pembela agama sepanjang Nabi Muhammad, Nabi akhir zaman. Tuhan utuskan untuk manusia, pembela agama sepanjang zaman. Marilah teman kita semua bersatu hati maju ke depan, menyambut seruan Rasul mulia, membangunkan Islam yang tercinta. Ya Abdullah telah kembali menemui Tuhan Rabbul Izzati. Ibunya Aminah tinggal sendiri menunggu rahmat dari Ilahi. Tanggal 12 Rabiul Awal lahirnya Nabi junjungan mulia ke dunia, membawa rahmat untuk semua manusia. Ke dunia membawa rahmat untuk semua manusia. Awalul kalam dengan salam buat junjungan khairal anam. Dalam selawat yang disulam alun zikir memuji sahibul alam. Lembaran sirah pun berperi, riwayat insan yang terpuji, bersalah silah para nabi keturunan Quraisy yang boleh bekerti. Itu nama yang tersurat dalam Injil juga Taurat, apatah lagi kitab Al-Quran. Penutup sekalian Nabi, penyampai risalah suci, Islam agama yang diredai. Dari gelita jadi cahaya, dari derita jadi bahagia. Kerana dia membawa rahmat
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan tadi program sambutan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam peringkat Masjid Batu Tengah tahun 2026. Jadi saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua ahli tarian dan para jemputan dan VIP yang hadir pada hari ini dalam majlis sambutan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam peringkat Masjid Tuan Guru Haji Hassan pada Tengah Darat. Jadi saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua ahli tarian dan para jemputan yang hadir pada hari ini. Saya sebagai pengisi program bertugas pada hari ini di Masjid Tuan Guru Haji Hassan pada Tengah Darat, dan saya ucapkan jutaan terima kasih kepada semua ahli tarian yang hadir dan para jemputan yang hadir pada hari ini. Jadi saya sebagai pengisi ucapkan terima kasih kepada semua yang hadir untuk meraihkan majlis sambutan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam peringkat Masjid pada Tengah Darat bagi tahun 2026. Jadi saya ucapkan jutaan terima kasih kepada semua kehadiran yang hadir untuk memberi gotong royong kita gotong membantu menyiapkan jamuan dan sambutan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam di masjid hari ini. Jadi itu sudah dikatakan saya selamat. Selamat saudara. Terima kasih. نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيبي سلام